bismillahi irrahmani irrahim. Darsou sappo e jeɗɗaɓe on ni e nder nde ɗo deftere matini din en jangi ɓaawo ɗo fi firgol nelaɗo ngol en andi wonde firgol ngol ko farilla e hoore ɗeɗo mofte en yirtiki en jangi dalilaji mum ɗin ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam. karama komin maaki noon ɗo joni falamma staqarra tuma nde nelaɗo ñiiɓuno ɓaawo nde ɓe ii makka ɓe seeni madina tuma nde ɓe ñiiɓuno fil madinati ka saare madina ɓaa ɓe hewti toon ɓe ñiiɓi amara ko on sey noon Allah yamirimo bi baqiyati ko heddi kon shara'i islami sariyaji l'islamu ɗin noon o yamira on sey mislu zakati sifa ittugo zakka wa sawmi e korka wal hajji e hajjigol wal adani e noddingol wal jihadi e waɗugol jihadi wal amri e yamirgol bil ma'rufi ko moƴƴi wan nahay e haɗugol anil munkari ngay ko boni wa gayri dhalika e ko hina koko janta ɗo min shara'il islami immorde sariyaji l'islamu ɗin akhada ala hadha nelaɗo nangi e hoore ɗum ɗo kadi 10 sinina duuɓi 10 woni duuɓi 63 wa ba'daha ko ɓaawo ɗum ɗo noon tuwuffiya o faati salawatullahi yo julde Allah wa salamuhu e kisal makko alayhi woni e dow makko kanko nelaɗo Allah tedduɗo on wa dinuhu diina makko kanko nelaɗo baaqin ko heddoto ɗum kanko kan o faatete kono diina kanko heddoto ɗum ha jandedal ngal wa hada dinuhu kaɗo diina makko l'islamu ka o addi la hayra moƴƴere ala ko nafata anna e lahara illa si wona dallal ummata o tindini mofte makko ɗen alayhi e hoore muɗum wala sharra bone ala ko lorrata goɗɗo anna nabamo jahannama illa si wona haddaraha nelaɗo rentini mofte makko ɗen min e muɗum wal khayru alladi nden moƴƴere dalla alayhi nde o tindini e hoore muɗum at tawhidi koko wiyete kon tawhidi wa jami'u e dendangal ma yuhibbuhu llahu ko Allah on yiɗi wa yardahu o weltori immorde konngol e golle wa sharru alladi on bone haddaraha mo o rentini mofte makko ɗen anni e muɗum ashirku ko shirku hawtudugol Allah e goɗɗum wa jami'u dendangal ma yakrahu llahu konko Allah añi wa ya'abahu o sali immorde konguɗi e golleji ba'athahu llahu Allah neli oɗo nelaɗo tedduɗo ila nnasi faada yimɓe ɓen kaafatan ɓe dendangal waftarada Allah farli ta'atahu ɗoftagol nelaɗo ngol Allah farli ala e hoore jami'i saqalayni e hoore dendangal tedda ko e en ɗin ɗiɗi tedda koyeji ɗin ɗiɗi ko faanda e ɗum aljinni ko jinnaji ɗin wal ins e yimɓe ɓen wa dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo on ko tindi wonde nelaɗo ko o nelaɗo e dendangal yimɓe ɓen ka Allah dalno ɗon qul wi'u ya ayyuhannasu ko ono yo yimɓe inni no min rasulullahi ko mi nelaɗo Allah ilaykum faade e mon jami'an on dendangal hay goto heddake on fof ɗon laaɓi pos on ɗon ay ka simore a arafi woni ko iwi wa kammala llahu bihi Allah timminiri nelaɗo addina diina kan diinaji heddino ɗin fof ɓa nelaɗo arite hande kadi hunde heddaki e diina ko Allah rewirte hande kadi si wona l'islam wa dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol Allahu towɗon al yawma hande ɗum ko yawmul hajjul akbar ñande hajji mawɗo on arafa al yawma hande akmaltu lakum mi timminani on diinakum diina mon kam wa atmamtu
mi timmini alaykum e dow moɗon ni'mati nema am ɗum ko le kaɗo dina waradit lakumul islama dinan mi suɓanike on diina l'islamu mi weltiniri on islamu diina mo suɓike l'islamu diina haray kanko on o heɓi mo suɓaki ɗum ɗon o suɓi goɗɗum haray o perdi wa man yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin kala on ɗaɓɓuɗo ko o rewira Allah hara wona l'islam o jaɓantake konko o rewiri Allah ɗon ɗulle e hoore ɗum lahara kanko o perduɗo ko fanda nde ɗo ñalande al-yawma akmaltu lakum ɗum ko ñalande juma ɗum laati ko ñalande juma laati kadi ko ñande arafa ɓaawo alan sara kadi salminama ka hajji waynorɗo ko ni woni ko tabitiri ka deftere sellunde e nder hadis e ƴettaɗo Umar bin Khattab alone makko alone ballo meɗen donc haray ko ɗo wonɗe darade yiltoɗen wono wowir noon etoɗen ha faamo si faamiki e toroɗen Allah hoolin en si en hoolike hawnaki Allah walla en on say golliren ɓaasi goɗɗo jangi o faamali nafatamo si o faami o hoolaki o wawata gollirde nde hoolinoɗen kuuran waray hay goto fijirta kuuran jiɗi kono ɓa haaray nge yiite jahannama nge hoolaka nge woodi darngal hoolaka no woodi ko ɗum waɗi Allah yiyay acce hunde kaari mo waɗi ɗum o yaha jahannama yimɓe ɓen waɗa ɓe wala jahannama no woodi si ɓe hoolino wallahi ɓe mematano yelo okku en ko wiyete kon al iman wal yaqin o heeɓi ɗum hara heeɓi al iman wal yaqin gomɗinal e pellital donc haray joni wono yewtirɗon ni ɓaawo wonde karama ko men yeetike en ɓaawo ado en hewtiri o darsu men darsu mi sakkitoɗen janngude on en jannguno ɗon dalilaji eggaɗi ka deftere Allah wonde firgol ngol ko waɗɗi ɗum nokku taw Allah subhanahu wa ta'ala sifaniki en heeferaɓe bi mana yimɓe ñiiɓuɓe ɓen e leydi heeferaɓen ha malayka araniɓe e nder ɗum lajal maɓɓe ngal hewti en andi ko on ɗum ɓen ɗon e malayka ɓen waddata nokku ka tawno malayka ɓen wiyanaɓe e ko on ɗum jokkuno ɗon ɗo woɓɓe ngantino kono hara ɓe jaɓantaki nganto ɓe inna menen hari komin lowmi ɓen wawatano rewde Allah ɗo malayka ɓe landoɓe tawsi tawi ɗo iwotano ko yaho nokkugo ko Allah rewete toon ha nokkugo Allah wi e laataki leydi Allah ɓe wiyatode e laataki leydi Allah ndin ko yaajundi kalannode Allah yeeti e wonde ɓen ɗon werde maɓɓe ko jahannama boni werde Allah ittite maɓɓe lowɓe ɓen tigi tigi on hara ko lowɓe ɓen tigi tigi ɓaawo ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yeeti aya goo kadi wonde ko on e jiyaɓe an leydi andin ko yaajundi donc en jangi on no aya ɗon kadi nokku ko tawno baka yi kadi yi en wonde on aya ɗon ko jippi ko sabu gom yemana julɓe wonnoɓe Makka ɓe jaɓali ferde en jangi kadi hadisi goto ɗo eggaɗo e ƴettane no mana kongonelaɗo men sallallahu alaihi wasallam wonde e maki ferat taƴata ferugol ngol ha taƴa tuubiɗe taƴata ha nangue fuɗɗata hirnangue joni en gandine laaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam ɓe ɓanke Makka ɓe senike Madina ko ɗum woni ko compteten 1433 e nder nde hitande meɗen ɗo donc haray fergune laaɗo on ko ɗo woni ko julɓe ɓen fuɗɗi kontude wono woni noon portoɓen ɓe yinna kamɓe ko fuɗɗata kontude ko ka jilinede annabi Isa alayhi salam donc amma enen noon ko ɗiɗa konti compteten ɓa ko konti l'islam ɗin noon karam koye maki falam mastaqarra tuma nde nelaɗo ñiibuno fil madina sika saare Madina amara o yamiri bi baqiyati ko heddino kon shara'il islami sariyaji l'islamu ɗin mithlu zakati sifono zakka ko hitande ɗimmere fergu nelaɗo ngun yamira wa sawmi e korka kan kadi wa kadhalika wal hajji ngon noon hawnaki taw ka duuɓi sakkitori wal adhan e noddinango kadi en andi ko Abdullah ibn Zayd kanko hoyɗino o noddinango wal jihad e waɗugol jihad en andi jihad arno on ko Badri fuɗɗi
wal amru bil ma'ruf e yamirgol kala ko moƴƴi ka sariya ko l'islam wi kon no moƴƴi ko ɗum woni ko moƴƴi wan nahay anil munkar e haɗugol ko boni kala ko l'islam no boni wi no boni hay so yimɓe kayi no moƴƴi donc haray ɗum ɗo ko ni woni ko haniri yamirgol ngol ko moƴƴi haɗa ko boni sabnalaɗo maki fo yamiron ko moƴƴi haɗan ko boni si wona ɗum haray ɓattike nde Allah huɓitinta on lette ɓe maati kadi kala yiiɗo e mum ko boni o sansir junngo makko ngon si himo waawi si o waawata yo waɗ ɗenngal makko ngal si o waawata ɗum ɓernde makko nden ɓaa kon nombulloɗe iman wa gayre dalika e ko hina e ɗiɗo kadi min chara'i l'islam immode sabdaji l'islam piiji buyno toon kadi yamiraɗi makka eta madina ko ɗum waɗi si en yurnike e nder simore e nder simoje ɗen ka qur'an en taway simoji ɗiɓe makka en fof ko ɓuri kon e majje ko fii darngal e fii tawhidi kambaji fii jahannama e dalilaji tagugol leydi e kammu ɗum ko ɓuri kon ko ɗum ɗon e arab haka nder ka simoje jippiɗen makka amma noon madina en taway simoje ɓurɗe ɗen jippiɗen madina ko fii sariyaji wono bagarati ɗum fof ko ton won simore nuru nden e ko nande ɗum ɓuy no anda toon simore nisa'i ɗen ɗum fof haray no anda jungo karamkoɓe ɓen e harayna e jungo am min yo Allah hawle sawaba donc wa gayri dhalika e ko hina ɗum ɗo kadi min chara'il islam immorde saraji l'islam ɗi akada ala hada nela nangue hoore ɗum ɗo asra sina duuɓi sappo joni ɓe hollino en ɓawnelaɗo ko duuɓi 64 woni koɓe wuuri 45 ɗin ko adoɓe waɗede annabajo nelaɗo donc e nder 23 ɗin ɓe woni tawi koɓe annabajo koɓe nelaɗo en yetano ɗon kadi wonde ɓe wonno ɓa Allah neliɓe ɓe wonno makka duuɓi sappo hiɓe noddude e tawhidi tun yo Allah tun rere yo yimɓe ɓe wi'u la ilaha illallahu ɓe lorra ɓe tampina ɓe sonja e hoore ɗum so yimɓe wi la ilaha illallahu ɓe rewa Allah tun ɓa woni duuɓi sappo ɗiɗin timmi on say ɓe nelanaka kammu ɓe jawna dow toon farla e hoore maɓɓe julɗele ɗen 5 ko 50 julɗele ɗen farla noon Allah subhanahu wa ta'ala ka yurmede makko o ɓiiti ha woni julɗele 5 ka raɓɓinɗingol on sayi Allah subhanahu wa ta'ala wi kanko tigi wonde ko 50 o yoɓata mo juuli 5 ɗen yo alhamdu sawaba ɓaawɗo jippike ɓe juuli makka duuɓi 3 woni duuɓi 53 ɓe feri ɓe yahi madina e nder duuɓi 53 on kaɓe pinnin ɗon ɓe feri ɓe yahi madina ɓe wonti toon kadi duuɓi 10 woni jeli woni 63 ɗi timmi ko ɗo karama komin maaki akhada ala hada ɓe nangi e hoore ɗum ɗo 10 sinina duuɓi 10 watu woffiya on sayi ɓe faati awa du anoɗen ɓe salatullahi julde Allah wa salamuhu e kisal makko alayhi woni e dow oɗo nelaɗo tedduɗo ko ɗum fanda ɗo kaɓe yiɗon ɓe fatike on sayi tawi fo juulen e makko fanda ɗon salatullahi e julde Allah wa salamu e kisal makko alayhi woni e dow makko ɓaawo ɗum karama komin maaki wa diinuhu kaɗo diina ka nelaɗo men muhammadun sallallahu sallam addi baaqin ko heddoto ɗum lannata hay si tawi heferaɓe no faalaw ka mutu ka mudata wa hada diinuhu kaɗo diina makko wiyete kol l'islam la hayra moƴƴire wo ala ko nafata goɗɗo anna e laara illa si wona dallal ummata nelaɗo tindini mofte ɗen alayi e nden ɗon moƴƴire ko yila ɗon annduɗen kala yiiɗo himo mari ka o takkitoro kala yiiɗo mari code himo mari goɗɗungo inde nde o heɓira moƴƴira nde Allah jogii ɗen haray na ɓaawo nelaaɗo e rewri haray o fenayi o wawata kadi heɓade ila ñande nelaaɗo min nelaaɗo ha ñande darngal ngal dari ala ka goɗɗo takkitora o hetta ko Allah jogii kon si wona o rewa e ka nelaaɗo rewnoɗon Allah subhanahu wa ta'ala buloki dendangal jolkoy ka rewete ɗon yaare ka makko réseau ji ɗin fof kupi ha hettike réseau ji ɗin réseau l'islam o ko ɗon tun heddi ko ɗon tun noddata feƴƴa ko ila ɗon annduɗen kal neɗɗo etiɗo waɗi bidiya fuɗɗiti e kaɗo diina ila e mawludu ha ka Allah hanni o wii ɗum ko moƴƴire noon tawi ɗum le wonani laaɗo Allah sarginan laaɗo yettinade haare on ɗon kan kamba Allah on hewtimo yo Allah subhanahu wa ta'ala meɗen la khayra illa dalla ummatahu alayhi aye la khayra moƴƴira illa sama dalla al ummata o tindini mofteɗen ala e hoore muɗum kadi
wala sharra bone ala illa sona haddaraha o rentini mofte makko ɗen ande e muɗum o ɓangini kadi o haɗi kadi donc kala ko annduɗa ko goyte bone no jeeya ko ɓuri kon bone ko nelaɗo haɗi kon muɗum ko wiyete shirk e ko wiyete kon bidia wa iyakum wa muhdathatil umur ɗum no ari nokkili buy wal hayru alladi nden moƴƴere dallaha nde o tindini mofte makko ɗen haala e hoore muɗum at-tawhidu ko waɗugol Allah gooto ka jeyal makko Allah gooto ka dewal makko Allah gooto ka inɗe makko e ka sifaji makko tawyiidi geɗe ɗen tati telɗina ɗe laɓɓina ɗe pos waɗana Allah subahana taala tun hara sirkanaɗi mo hunde e muɗum hara wi'aali goɗɗo ino taga ko yina Allah goɗɗo no aska ko yina Allah goɗɗo no jeeyi ko yina Allah tawhiidi jeyal ngal noon hara on tigi toraati ko yina Allah hirsanaɗi ko yina Allah toraati ko yina Allah wallinoraali ɗaɓɓiraali ballal faabinoraali yiɗaali goɗɗo ɓuri ko yiɗata kon Allah waɗa Allah tun yiɗeteeɗo Allah tun gowtinkinteeɗo donc wa jami'u denndaangal ma yuhibbuhullahu ko Allah on yiɗi wa yardahu o weltori ɗum fof no wiye dewal ko raɓɓiɗi posɗe ko wiyete kon dewal ko denndaangal ko Allah on yiɗi o weltori immorde konngol ɗum ina wiye dewal Allah ko ɗum woni ko yamiri wa sharru alladi on bone haddaraha mo rentini mofte ɗen anndi e muɗum ashirku ko hawtudugol Allah e goɗɗum ka jeyal makko ma ka dewal makko ma ka inɗe makko e ka sifaji makko ɗum ɗon wiyete shirku mo waɗi ɗum hare o perdi so yon ɗum Allah on kambi wonde o accanta kala ɓen sirkana en mo Allah subhanahu wa taala innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar yalloni balla meɗen kala on hawtudu Allah e goɗɗum haray kanko on ɗoy yo andu werde makko nin ka jahannama sabu alana ɗen ɗon sirkay ɓe kan tooña alana ɗen ɗon kan walloɓe ɓe Allah wallata si Allah wallare goɗɗo wallomo goo ala joni ɓe holli ɗo kadi ɓe maaki wa sharru alladi on bone haddaraha mo nelaɗo rentini mofte makko ɗe ande muɗum ashirku ko sirku wa jami o dendagal ma yakrahu llahu ko Allah añi waya abahu o sali jaɓugol immorde e bidiya e sirkuji e ko nande ɗum ɓawno karama kon maki ba'athahu llahu Allah neli oɗo nelaɗo ila nnasi faade yimɓe ɓen kaffatan ɓe dendangal wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira Allah no dalde ngo ɓuuro an nokkili buy wonde koye yimɓe ɓen fof Muhammad oɗo jiyaɗo mofti woni ko nelaɗo yo julde Allah gisal makko ne dow makko donc waftarada Allah farli ta'atuhu ɗoftagol nelaɗo ngol no weewi aayaji kal subhanahu wa ta'ala darata wonde yo nelaɗo ɗofte ati'ullaha wa ati'u rasula wama atakum rasulu fakhudhu wama nahakum fantahu waman yuti'i rasula faqad ata'a Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ɗum no ɗon nokkiri buy waftarada Allah farli ta'atuhu ɗoftagol nelaɗo ngon ala jami'i sagalayni e hoore dendangal tedda koye en ɗiɗi ɗum ko faanda ɗum al jinni wal ins ko jinna e yimɓe ko ɓen woni subhanahu dhalik wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha wa razzaqu dhul quwwati matin mi tagirali jinna yimɓe si wona fi yoɓe rewan mi faandora tagol ɓen o yoɓe arti kan mi ɗaɓɓiraɓe fus saabu Allah kan gaynanɗo hoore muɗum dalilu wonde oɗo nelaɗo ko e dendagal yimɓe ɓen o nela wona e arabu tun wona e ɓale wona e forta ko dendagal yimɓe ɓen wa dalilu qawluhu ta'ala dalilu ko tindin ɗum ko Allah tigi woni ko daali qul wiyamɓe yo Muhammad ya ayyuhannasu heemo yimɓe o wi'aali ya ayyuhalladina amanu heemo yo yimɓe ɓiɓɓe adama inni no min Muhammadu rasulullahi komi nelaɗo Allah ilaykum faade e mon jami'an hay goto heddaki mo mi nelaka e mum on foppu onon wurɓe ɓen on foppu ko onon mi nela e muɗum e aroyayɓe ɓawoɗo ila ñande ɓe nelaɗo wurdi ɓen e muɗum ha arɓe ɗon ha dargal ngal daro haray ko oɗo wiyetede Muhammad yo guiɗi makko sinama ko o woni nelaɗo makko on mo wii ko yina ɗum o perdi suratul araf wa kammala Allahu bihi Allah timminiri oɗo nelaɗo addina diina kan annabakuji ɗi ko kanko timmiri defte ɗen asamayankoje ɗin ko deftere makko nen timmiri diinaji ɗin ko l'islam woni ko timmiri ala wo ko goɗɗo rewirta Allah diina goo Allah jaɓanamo ko hina l'islam hande kadi wa kamallahu bi din wa dalil qawli ta'ala Allah daali
al yawma hande akmaltu lakum mi timminani on dinakum dina mon kan ko won ɗum manki hande kadi kala on no woodi yimɓe ɓuɓɓe gomɗina oɗo aya si tawiɗe gomɗini wonde dina kan timmi ala ko itta goɗɗum ngo ɓeyda nelaɗo o wi o yettini ɗulle fof no seedi koɗe woni kala marɗo haqqille no seedi won nelaɗo yettini ko nela kon si tawi noon an a sarɗini goɗɗum nga a wii ɗum kan no waɗe baraguin heɓoɗon kadi tawi nelaɗo Allah yaniraka deftere makko nelaɗo yettinaɗi haray ko an a tindini wonde Allah ko wino kon timmi an no manki an a yii goɗɗum ngo ko nelaɗo yiyaade an a ɓuri Allah andude ko hon ɗum moƴƴani en a ɓuri nelaɗo wawde yettinde ɗum no hulɗinanimane wigol men ayda ɓuri nelaɗo ko ɗum waɗi karama ko men docteur Mamadou Bari mi nani hafidahullah mi nani de yewtere o ñande goo ari woɓɓe goo no yawno no jooɗi no yawde no wirdade no moɓɓanni tundere kaaje jantude inde Allah jantude inde Allah jantude inde Allah jantude ɓe moɓe tulde kaaje ɓe jooɗi ɓe lutti hannde kadi kala wiya bisi yani ɓe wiya ɗon Allah ila illallah ɓe bugo ɗon kaaje yani wirdoro en noon kaaje ɓe anniyi ɓe wirdoto ɗon haa ɗen kaaje ɗon lanna goɗɗo ari mi yii ɗum ɗon kono o suusaade ɓaɗa o yaw yetti goɗɗo goye saaba ɓen on ari o wii ɓe o witaade wirdaade ɗon ko onon yo ɓurɓe nelaaɗo ko onon yo ɓurɓe nelaaɗo ɓaawa noon yii ko nelaaɗo yiyaade donc kala on neɗɗo ettiiɗo ɗaɓɓi goɗɗum wii ɗum ɗo ko diine Allah ndereeri on tawi nelaaɗo yettinaali haray kanko faala hollugo en wonde ɓuri nelaaɗo nelaaɗo ko yetti e min kon taw ko selli kon taw ɗum taw hara ko harisaaji selluɗo ɗen e gaynaali gollirgol ɗen ɗon ko hunɗum ɗaɓɓante goɗɗum ko ɓe tagi hoore ɗum ɗum ɗon ko angal timoore haqqille wattude e lon balla meɗen al yawma hande akmaltu lakum mi timminani on dinakum dina mon kam wa atmamtu mi timmini kadi alayte dow mon ni'mati neman on wa raditu lakumul islama diina mi weltiniri on mi suɓanike on l'islam diina jaɓe ɗum ɗon si on tigi wi'i o acci ɗum ɗo o ɗaɓɓi goɗɗum haray yo andu awa ɗo kanko e Allah de ton haray ɗo joni ɗen wawi yiltade won woyirno en noon haray hawnaji ta famike seeɗa ko en famaleken yo Allah faami en karam komin maaki falamma staqarra min naɓi de falamma staqarra tuma nde o ñiiɓuno fil madinati ka saare madina amara o yamiri bi baqiyati ko heddi kon shara'i l'islami sariyaji l'islamu ɗin mithlu zakati sifa zakka wa sawmi e korka wal hajji e hajjugol wal adani e noddingol wal jihadi e waɗugol jihad wal amr e yamirgol bil ma'rufi ko moƴƴi wal nahay e haɗugol anil munkari e ko boni wa gayri dhalika e ko hina ɗum ɗo min shara'i l'islami immorde e sariyaji l'islamu ɗin akhada o nangi ala hada e hoore ɗum ɗo 10 sinina duuɓi 10 wattu woffiya o faati salatullahi julde Allah wa salamuhu e kisal makko alayhi yi woni e makko wa diinuhu diina makko kan ba'in ko heddoto ɗum wa hada diinuhu kaaɗo diina makko la khayra moƴƴere wo ala illa si wona dallal ummata o tindini mofte ɗen alayhi e hoore muɗum wala sharra bone ala illa haddaraha si wona o rentini mofte ɗen anhu e mu'um wal khayru alladi ndem moƴƴere dallaha alayhi nde o tindini mofte ɗen e mu'um at tawhidu
ko tawhidi waɗugol Allah goto wa jami'u e dendangal ma yuhibbuhu llahu konko allahu on yiɗi wa yardahu o weltori wa sharru lladi on bone haddaraha mo o rentini mofte ɗen ɗi mana o haɗi andu e muɗum ashirku ko shirk wa jami'u e dendangal ma yakrahuhu llahu konko allahu on ani wa ya'abahu o sali ɗum ba'athahu llahu allah nelinelaɗo ila nnasi faade yimɓe ɓen kaafatan ɓe dendangal waftarada o farli ta'atahu ɗoftagol makko ngol ɗoftade makko nden ala jami'i saqalayni e hoore dendangal tedda koye ɗum noon aljinna ko jinna wal ins e yimɓe waddalilu dalil on qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗon ɓul wi'u ya ayyuhan nasu ko onon yo yimɓe inni no min rasulullahi ko mi nelaɗo Allah ilaykum faade e mo'on jami'an on dendangal al-araf wa kammala Allahu bihi Allah timminirimo ad-dina dina kan wa dalilu qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗon al yawma hande akmaltu lakum mi timminani on dinakum dina mon kan wa atmamtu alaykum mi timmini e dow mon ni'mati nema an on wa raditu lakumul islam mi suɓanike on l'islam dinan dina mi suɓanike on mi weltiniri on l'islamu dina mo heɓi ɗum hara heɓi yalon balla men wallahu a'la wa a'lam